do mình nên sẵn sàng hải vua làng chính thiên hùng liệu ya làng chính thiên hùng bún cho công như miền con treo bàng ya mình cho ngông tai ở vùng vị hỏi tới nhà ngông ở làng chính thiên hùng anh yết xiên con chiếu rằng tiền nên mai lồng nhện sợi bún bùa ta tao bùa idom se mai cha nhé dân tài chọn kiến phu su bùa nhẹ thiên hùng giang kiến nhẹ thiên hùng lồng hải nhẹ chính nhẹ bún thảo bùa ya chúng hôm nay bùa ya chúng chỉ xin soi chỉ xin tai chọn kết bảo dung yi nhẹ mèn yếm dừa chéo tai yi nhẹ cha yếm dừa chéo tai có muốn là khu bùa nhẹ bùa nó phải chụp bùa tỏ chép bùa tai như nó Yeah.
bóng hia tài liệu bảo dung tòng dậy hắn đại vừa anh chị mình bảo chiếu chiếu tài xuất dậy chiếu chiếu tài xuất dậy quỷ bùa nên chính chiếu sang tia chiếu mấy kinh lông hay bún y bùa đau muôn cầu lông y bùa mấy mai yên nhung tông y bùa hay dầu nhẹ hay biết tụ mấy nhẹ dầu ên mấy nhẹ ham mấy can xía mấy can nhẹ độ ton xuất xây hiện nay ban kênh với triệu y bùa lông đĩa màn miền nên chính chiếu sang tia chiếu bún y bùa quang hiếu quang ấy nhẹ phong họ tông y bùa tụ tài chiếu bún tài nhẹ phú lông dấu chiếu nhẹ công bún chiếu nhẹ bùa tụ thảo nằm nòm tòng bùn miền hay tụ hay chiếu nhẹ khu phiền chiếu nhẹ chiếu ên ô chiếu đại diện thành nhật hai mê đi sang nhật hai này nó tao cao tính cho suy suy như bùa amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
tai chọn chân bảo cả hai lại thì dùng ngọ thiên hùng thắm pam kên xin bùn ninh nhẹ độ tòn ninh nhẹ đủ tàu độ tòn dịa tài quay chiều lùng đĩa miên hiểu thôi nhá, chỉ lồng mà có phun lọ. Ố, bữa ngoài bữa hiểu hơn bữa miền Trung na mà tém bị nhớ ôm bà, nãy sẽ có thấy su xuất xe như chào lộ ọ. Tôi nãy quân man yếm nãy bận anh bên tàu man tròi như Trung y. Chiều chiều Giêsu xuất xe gì tại giang chiều choáng khan dùng nhân ô mãi có thìn trái hiện tại bùa pin bùa choáng nhân ý phải phiêm mãi tao mà miêu ta na tại tu mãi cú phiền biểu nhân thìn địa tu dân yo chậm ia chói lò David mung giờ chiếu Giêsu
chiếu trẻ ô nino ya chạy thiên sai giang giang hin ô rồi choáng sang ca hậu tai ô hùng ô sang liu ca nhìn trang thiên chiếu ôi dùng trang nhận là dân hay ô chiều lan giá búa là na tu pe hiu ôi chiều bê lê hê mà phong tráng ô khano ya choang áo hoàng trang chìm lo chiều chìm lo kín thắng thìn sai tàu búa ô nhìn nó đang suy ngợi với ý tao thì tao bảo gan u chẳng hạn có phẳng chỉ có bảo dùng ấy nắn sẽ dùng ấy ô dùng tổ ha mà bữa nhung cũng như dùng mà nhung dùng chết mà nhung dùng tổ mà nhung dùng ấy là em ai yết bảo em ai ta gang nghe ham bữa bảo là dùng số nó điều lồng chỉ chăm hay đau hay điều này vừa sẽ lồng là tổ nhà hát ô rồi mà bé tổng cung trong bể nhé piu ơi giang nô phiền chiếm khí bé lo tiền ô chiếm theo khoa nà mà xuất sẽ cháu ơi chiều kỹ giang nô phiền tại choáng ô thìn phiền sang tu kín và hùng nam nhật trái ơi phiềm lộ toang dân hê bá hiệu dè na ô yo chiều quê dè đào ba nhớ chiều ơi ta lơ mai trình nhẹ bé phụng ni lơ en chém cha địa đa bé phụng họ chiều lời về mô lô yo địa đàng phụng nào mùi ở địa đang phan chỉ sen ô lô đang phan chia ô sen phiên sáng sao chiều cho sẽ nhất ơi thì lộ xe cô bé vừa ni lỡ vừa ý tu cháu khao hello cháu ơi quê nhìn ôi sẽ đã cháu hùng lô nam phiên sáng chiều ê kinh chay và ơi có lô nghìn vì dưỡng nó mấy chiều lâu tình chỉ chuối choáng ơi trông lô mình hiệp dễ bên nhà nà nó ô xuân đèn chinh yeah thốt trang hồ ya lồng tiền tây bục can hăng sẽ tin hùng cuốn chiều Giêsu về Pam tại diều man miền béo đu
tu dầu keng mai chủ đó tề nhua xiên liu thiên hùng keng mai dần dầu bùa nhẹ uâm mùi thiên hùng hãy thèn sọt gọiอย่าไม่จูจ้าไว้บัวไม่ลำทำตองชวนลิ้วทิ้นหุงเย็นห้ามบัวเก่งไม่ไม้ต้องขาวบัวก็เยาวอ้อยจูนห้ามลงเยี่ยมเจียวเหี่ยวน้ำเมียนจะเก่งดาวหายคุณจอจังแมงฟูปูนบัวใหญ่เดียวเจียวเก่าเจนบัวใหญ่จังแมงไม่ไม้หายยุ่งอยู่เจ้าทินหงใหญ่นำเก้าดาวเจียคอยหายจานบัวเสียนทินหงปุ้นบัวตู้เยียวไม่ตุงเหี่ยวน้ำเสกองบัวเสียนตุลงทินหูเงยต้มอย่างล่างไม้น้อยบัวเก้งตุปวาดจริงทินหงอ่อนพอแต่ให้จ้างได้ก็อย่างจะเก่งโกช้ำออกหมังกว่านั้นเองติวจูก้อนเท้าด้วยว่ายี่ฟีตาออกเก่งมาเอเลเนี่ยตรงยี่ฟีจะโหยิ่งที่ทุกคนต้องได้มาเอเลซ้ำเท่าน่ะบุษสิ่งเลี้ยงตัวบุฟีบุญยี่ตัวบุฟีแต่หั่งนอเหลียวให้เตะล้าวช้ำยางไฟอยู่อีผู้หาบุษตาหมวงก็ยูน่ะพอน้อน่ะเนี่ยเหลียวบุญปีเหี่ยวก็ไหนสิ่งเลี้ยงตัวบ่เหลียวได้อย่าอ่อนตู้บุการเหี่ยวเนี่ยแล้วก็เท้าจะสู้ทวดเสียตองออกเก่งเข้าหายเวดินห้ามบัวบัวจุยเมียนออกบัวจุยจะนั่นยาวบัวไม้ตาตุนยุนบ้านดินห้ามบัวนี่จีนี่ก้องลุงมวนอ้วจานเมียนช้ำยอมเจงออกปกี้ยุงเมียนเสเป็นข้างก้องหนึ่งบัวไหนเมียนบางก้องปลดไอ้หายกวนป่านิ่งบัวที่หุงกินบัวออกปุ่นหายเรียกว่าปกี้หายว่าปกี้ยุงเมียนยบัวเลี้ยงเดออกโจเดยเมียนเสเป็นอ้วจานน่ะเก่งเป็นไอ้เหนียวเลยหายฟินเมียนเนี่ยเคียบัวเหี่ยวตาบัวตายออกต้มหงตาน้ายชวดเสเจียวเมียนเดี๋ยววันที่เฝ้าปากียุงเมียนหายเลียวมิงหลอเจียวเยซูอยู่เยี่ยมบาลแฮมหลอปวดเยซูป่วยอ้วเมียนกายออกนี่ป่วยตองน่ะกินเขาเลี้ยงกองกาบุยแก่นะบุยยุงหุ่นช่วยหนูว่าเจ้าลงก็ออกบุลงทำน่ะกิเรียกว่ามาโจมากายเขาหายเนี่ยตองออกจะมีโอเยซูตายหล่อบัวตู้ปุ่งกอยอ่อยต่อเจียนห้ามปุนลุงที่เมียนกว่างขุดเยี่ยมยันตองชวดเสเป็นเมียนปุนเมียนใช้เหรียญเยี่ยมนายปั๊มเกณฑ์ออกเสียนเยซูเมียนอ่อยจู่ตรงเหี่ยวลมจอยตายเหวจางเท้าเจียวเยเอ็นออกฟุงเหยียชวดเสยุงกว่างปั๊มเกณฑ์มาลานเนี่ยโจเฮนละหบเนี่ยตองกาเบือนห้ามเท้านิ่งห่างจีเนี่ยเจียวโฮเจียบ้านนี้เหยียดแต่ไอเจียเวบัวออกยี่ตรงไหนอ่อนทั้งยังเหี่ยวจุนป้ายี่หายจุนป้ายังมาลำน้ำไปยี่ตะกองยี่สูกับเขาบัวหนึ่งจุนจุเขาน้ำบัวแต่จุเทียนอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วมันจะทายเนี่ยถ้าเจ้าโอ้น่าจะจัดเปล่าจะโหเลี้ยน่าบัวอังโกจะมีบัวเชียทิ้วเนี่ยจุห่างแต่เนี่ยจุป่าเซนเนี่ยจุเพิ่มมาเอเลเนี่ยอ่อนนี่หรือบัวใส่เจี๊ยบมวงออก
búa tràn miền chán chôm dê ba kỳ dùng miền ye mua liang đề hai phiên miền nhẹ xin chia búa tay tôm hùng tay nai xóa xe dầu miền và kỳ dùng miền hai liễu mình lối chiều Giêsu dung yếm bé lên lô qua Giêsu bôiua mi cho ma gai câu hai nhẹ to Giêsu tay lô tu buông đôi ôi tô trên đám buồn lung đi miền hoàng khu yếm tông chúa sẽ bên miền trái liên yếm nai bám kên xiên Giêsu miền ôi chỗ tông nhau lôm rồi tai heo chàng tháo chiều ên vùng dĩa chúa sẽ dùng quang bám kên mà làn cho hên lá lốm nhẹ to xiên Giêsu nhẹ miền oi chủ tùng hiếu lồm rồi tai hồ chẳng thảo chiếu nhẹ ên sẽ bên buồn miền trái liên yếm nai bám kên xiên Giêsu miền ôi chú tông nhau lom rồi tai hâu chàng tháo chiều ên vùng dĩa chúa sẽ dùng quang bám kên mà làn cho lên lá lốm nhẹ to Lánh sinh lại quên in nhà mày đâuว่าthiên hùng nhé cho mình phía tự dung ngày đó mày đâuว่าtrình nhảy bảo dung sau lánh sinh đâuว่าต่อบัวต่อphàmต่อจะphảiต่อviต่อบัวmiền dung tại bảo buôn buôn hoàng buôn buôn xiết tôi có chữ tài nó ở buôn bảo dung này thình ở bên dưới hiếu on bên hiếu liều bơi ở trong chỗ kinh sâu đâu hồ hiếu buôn mày đâu chiếu như cho mình. Just want to thank the ladies for the beautiful songs. The songs helped our soul, and messages help us to grow. And again, welcome for those of you who
were not here earlier, we want to welcome you to help join us and celebrate this Christmas. And today, I'm going to be talking about Christmas trees. So in Hoa ở bữa mang thảo, đó là Christmas điện, bữa lành chinh, đó là bữa mai miền trong tư rồi hay, you know? There's only one gift here, and so lucky one who doesn't fall asleep may get the gift, right? Liu, bữa mang, đó là mang thảo thiên hùng nhẹ, đó là family tree. We're going to look at Jesus' family tree today, and let us understand who God used to be a part of Jesus' family tree. Buồn buồn chia tu ở in hai bữa mà lệnh chế nhiệt thảo Giêsu nhé ông Thái chân hòa này nó có hệ family tree ở tông đầu này nhé Giêsu nhé tia Giêsu nhé ông Thái chỉ tàu với còn bèn đôi này nó bám kia nhưng hoang tuổi với này yếm hải tai. So this is a little bit different from me speaking both. I didn't plan to do this, but I see a lot of you out there that doesn't understand Mien, so I'm going to try to accommodate, and I'm going this as, you know, I see fit. So, yếm bền sáng tại có y nhiều hòa, liếm bài giấy bài chân sám như nào, đâu y có thể miền hòa, có thể chân hòa, nó thô mưa, lô nói mong. So, có thảo, bữa mạng thảo, đâu Giêsu nhé ông Thái, nó có family tree, với chỉ tài, bố quả chia nhiều miền, yếm nói, thiên hung hay lồng chia nhiều miền, yếm nói. Liệu nó bún bùa chia tu, lệnh chế nhé ở, đâu bùa hai chip tu Giêsu này, liệu Giêsu nên đâu dạng quảng bùa Giêsu nên tài nái chất sấy, nên tài nái này, cũng có bùa nhé hoang tỏi ha nó, bùa dồn ba bùa bảng bùa hoang tỏi, bùa phun có bùa nái hoài hay nhé miền. But tu đâu thiên hung này ni ha nó hai chip bùa, bà bùa lồng cha mà vậy nó kinh sâu bùa bát thảo, đâu Giêsu nhé mèn nó bùa cha mà thảo ni ông Thái chỉ tao này, ta ham bùa nó, có, the bùa mà chỗ tòng ham bùa nó. So when we look into the family tree of Jesus, we can find ourselves in there. A lot of it we can relate to. Jesus' family came from broken family. They came from prostitutes. They came from killers. So basically the message is Jesus came for everyone. Christmas is for everyone. Giêsu tại nái sẽ tại chỉ bùa ta tao miền dành. Nái Giêsu xuất sẽ hỏi nó hai pun tức thảo bùa ở chung dành. Bùn đoạt bùa. Lá sẽ lông hải. This is the great message. Nó lông hải nhé đúng là khu phiền pun bùa ở. Yếm bùa màng. Yếm bùa mất thai tí trang thì nhẹ bùa này có thảo ở. Nái đúng là Giêsu như ông Thái, yếm nãy mẹ mất thai nó nửa bùa ni chỉ con yếm Abraham bùa ở, bà yếm lúc bùa nó bùa ta gang mà thảo yếm Adam bùa chỉ con anh cả đáo mình ở, bà nói sẽ phun bùa thức quả thảo, bùa Giêsu như ông Thái bùa chỉ tao hải chăm, cái liu em phun bùa bằng thảo nó mà bê tao xí tòn nổ chết hải ở, bên đâu Giêsu như ông Thái sao đâu cụ Thái ở, liu đúng rồi, in hai bữa ta mang tới nó bây nhiều chế, liệu nó phân bữa chia tuกันbây giờ mèn, mà cả bữa dồn ba là bữa phun có bữa hoài hài, thì húng hạt chip bữa, bà bữa lồng ta cha mang này nó, đúng thì húng là nín game bữa, nín clear bữa, nín phun Giêsu nín đồ tòn tài chỉ nó bám kiên tài, về chiều bữa bám miền, nín hiếu tự con bữaเป็นsuy miền, bà, cuốn bữa yếm hắn làm tòng, cuốn bữa hài khâu hài thì húng nín quảng bữa. Ni hai kinh bùa liu pun bùa cha mạng cả hắn nó bùa chia tu bùa đâu yết khang nhiều chế xây yếm Joseph vợ yếm Joseph chế Giêsu như tiêu tao bảo Joseph Jacob như toàn với tao vợ tông chỉ đảng vợ Jacob này mà chuối chám nhé bạn này cần ham Joseph nên đâu Pun lui Joseph chú liu rồi ni kan ham Joseph liu ni kan tao phải chơi ni bữa giong Joseph
bố màng này có bố xia tao ta chế ở tại nên mai nên chỗ hỏi nên bằng cún hang hà nó xuất tại Giêsu chúng đua yếm để nó xuất tại ở Juda yếm này bên địa tàu chỉ cầm như toàn Juda yếm này xuất tại liệu bố màng này là ta phải khang với Juda này mình lồng hạt táoนี่หลงเต้าเสียตอนนะนี่ปูนี่ตอนเต้าเสียตอนหลงเจียนเจียนเต้าน่ะนี่บวงนี่ตอนโหหลงก็ดอดมิงหรือว่านี่วิญญาณเลยไหนเอาสู่มาฝึกช่วยหรือเนี่ยพุ่นตอนฝ่ายหลงก็เนี่ยมวางว่าดอดมิงหรือบัวฮิตตัวนี่ก็เนี่ยบัวตัวกินโซนี่ก็เท้าแต่ว่าแทมอาร์น่ะนี่ดัวยูดาชานี่ป่วยทำมาฝึกช่วยcon thà nái phong bùa xia tôi con cún đồng nái bà thiên hùng hai lồng nam tràng thiên hùng hai lồng tề miền dấu đối với Giêsu nhé ông thái hắn nó chia dùn bữa tôi bảo thảo bữa cái nhé mèn bữa em hoang tỏi bữa mà chia dùn giáo phai mà chia nhiều là em bữa em hoang tỏi bữa phun có bữa nào hoài hại bà yên hoi ở bữa có bữa mà làm thắm nhé thiên hùng hai lồng đối với nhiều miềnคุณส่วนป้าบัวหายก็บัววายหายบุ้มผุยฮานอนอาเซเป็นหลงหายไอ้ชาวเส้นดังบุก้องเจียยมอิสราเอลไหนดูว่าจากตอนดูว่าตัวเปี้ยกับหลงเจนมันบ่ายเยี่ยมเยซูเนี่ยดูว่า family tree นะมาเปี้ยตอนสิตอนยังน่าอย่างไอ้เหลียวตรงแต่เปี้ยตอนสิตอนเนี่ยกับช้ำน่ะบัวมังเนี่ยบัวเมียนวายเมียนไอ้ชาวมาอีเต้าอย่างจะอิสราเอลเมียนกันฟิงเมียนเป็น foreigner wanderer but these are all accepted by God คุณก็นึกว่ายังกันอย่างเมียนบัดที่หงซิดนึกว่าเจ๋งหรือในสกิงปุ่นบัวมาลำทำหายปุ่นบัวจางเท้านอมดูว่าเยซูช่วยเสียในซิดนะปุ่นบัวจางเท้าก็ทิ้งหงดอกหายทำบัว so ปุ่นบัวจางเท้าจิตใต้ so whatever you're going through last year whatever was intended I just share briefly the story of Joseph back in Jacob's son Joseph, when his brothers sold him into Egypt, regardless of their intention to harm him, the Bible says God used that to benefit him. Now, so what I want the message at this point is for you to understand, regardless of what you went through last year, whatever the outcome is, whatever the intention is, from the world, from your work, from your friends, from whoever that may be intended to harm you, God can use that and turn that around to benefit you and to do good. So, mkuन doa bechita nam hyang bu pang zu hyu pang zu hyu se hyu ye si hoi zu bua ba tin hung hai zo thiếu ta zo long pun bua hang bua doa tu pwa yem king so yem Joseph no nice king doa ma on lo nai thiên hùng sẽ về chủ thiên hùng này chúng hắn nó chỗ liu hiện xuất yếm Giêsu nhảy phong tỏi chỉ tao chỉ tao liu nó bun bua mà làm thám the message of hope this Christmas. So you hear God speaking to you this morning. Whatever was intended to harm for you, God can turn that around and intend good for your family and for yourself. So, bun bua, kun có hắn nhiều hai hỏi bua, mà thiên hùng hai thiếu dình, bun bua. Bun bua xưa tới con bên thiên hùng quảng bua, mà xưa rồi bua quảng rồi khâu nào bua hai chẳng thiên hùng quảng bua nào. God is not absent. Many times as you're going through life this year, you know, all the struggles that you're facing, sometimes you feel like God is absent. He's not absent. All the struggle that you face, He can turn all that around. Thiên hùng, những quảng bua quảng sụt hại, những hại khâu, những hại to, thiếu tài bùn bua tu lồng, nãy skin lồng hại, nãy, the word Christmas nãy, cú phiền nãy, bùn bua mà làm thắm như nãy, yếm nãy, thiên hùng sẽ thiên hùng bùn Giêsu tài bùn bua mà làm thắm, bua khung sụt chip ha. Chia tu, bùn bua chia tu có Christmas nãy, có bua xiên. Bữa chiều Giêsu này hai thành bùa, này hai thành bùa thiếu. So this Christmas, if we believe in God, we believe in Jesus, He can turn that around. That's the message of hope. Bữa
chia dùn bữa hai bữa mình tu chia dùn bữa hai bữa khâu bữa đâu bữa cha bữa bún bún tự là khu Jesus, we're talking about Christmas tree. He died on a cross. So God took the most evil intention of somebody killing Jesus and turned that into a savior. So về lại Giêsu tại yếm chập giảng trả bữa sa tu diệu. Nếu bữa lùng địa miền á chia bữa bọt này tôi tổ chia lùng địa miền số xuất tại bài Giêsu to này tại thiếu tại sẽ này lại này sẽ hai diệu bữa. Còn Giêsu tại yếm chập giảng trả nó bữa xuống tu diệu. Nice king đâu lông hải. Hát giản bữa giảng chủ hát giản bữa thảo này Giêsu xuất sẽ chim lên chỗ nó bữa giảng thảo này. Liệu tôi là khu thảo này. Liệu bữa màng để bê tặng sẽ toàn này. Yếm Giêsu nhẹ ông thái này mà bê tặng sẽ toàn này. Bữa màng tự nhẹ tao này sẽ Israel cho chán. Nên chúng bên người ta mãi xin như miền. Bà xét mùi nên hai bên đâu bìa thảo này Giêsu như hoang tỏi. Hắn nói nãy buồn buồn xịt tôi con thiên hung này nên tài nãy nên buồn Giêsu tài nãy này. Đâu ông cũng con bùa yếm hắn nhiều chẳng bùa bên hắn nhiều miền bùa hai bùa đâu hoài hai bùa hai bùa bên suy miền. Bà Giêsu này hai tỏ thiên hung này hai tỏ nông chẳng này hai tỏ tài thiếu tài buồn bùa hai yếm nông chẳng xuất tài. Nếu skim buồn bùa mà làm tham ở bùa bà yếm kinh sâu này đâu Rahab này nên bên mãi xin em miền bà Joshua bữa phụng đâu mảng tập bung em miền biệt thảo này tòng nên mình thảo bữa tế nên con thảo này hắn nó con nên con bữa tế Iran mấy cái buổi jom la hạp pháo cùng ngoài béo ngò lò nên bùa la hạp con bùa bữa tế miền ye hiếu tu chiếu chúng cho nai nom tế bung kêu bún mày bùa chiếu mày bùa nhẹ thiên hùng châu cùng ngoài lùng chào cái đĩa đào nhẹ thiên hùng cuốn có này miền ngoài miền bà nên hai thiên hùng liều nên chúng xiên thiên hùng nên chúng mà xiên phim nên chúng mình thảo bùa tế ý tàu đâu tại sao tập bung cái miền tông Joshua phụng biệt tàu bùa tế con đâu nên hiếu tu nên xiết tu con nãy nằm tập bung nãy nên xiên thiên hùng bún đâu Israel miền mẹ nãy bún bùa biểu mình thảo bùa con này nhé xiên phim là hai lồng bún bùa xiết tu con Giêsu thiên hùng nên diệu bùa về bên nhé xiên phim nên tại nãy bùa xiết tu bùa chủ chip nên chế tỉnh bên nhé mèn con bùa này miền ngoài miền liệu cuốn bùa hai ngoài nên hai trò bùa nên hai giáo bùa nên em skin hô hải hắn nói nãy bùn bùa mà làm thắm nó bùn bùa chia dùn này bùa không chẳng thảo con bùa này miền ngoài miền bùa truy miền kia ngoài hải bà con bùa lồng ta cha mà nãy bùa cha quả thằng nãy nó bùa mà làm thắm liệu đồng nãy thiên hùng chúng hai tòn xiết tòn ngoài hải nhiên xiết tòn bài xin nhiên xiết tònแต่thiếu tại bên miền lồng miền thiếu tại hai bên Giêsu nhé cụ thái Giêsu nhé ông thái nãy buồn bùa mà làm thắm xét muối ha nó Rahab nên mình lồng salmon liều suốt tu đâu tòn Boaz liều Boaz này mình lồng hạt táo này mình lồng lute liều lute nếu bị im hoang liều bên đâu David hùng nhé ông thái liều nó buồn bùa skin bùa hong nhé buồn bùa chia dù nãy buồn bùa chia tôi con bùa bám kên bùa yếm nó hay bám kên bùa cho chia nhiều đâu phui thiên hùng bùa mà cho hồ bùa bên cho chui bà thiên hùng nín quảng bùa ni phụng Giêsu tai thảo này dầu bùa bám miền skin buồn bùa lồng hải on hiếu buồn bùa liều buồn bùa mà làm thám yếm nòm Christmas
liu đâuว่าทิ้งหูนี่ให้หินเนี่ยห้ามปนบัวให้หินนี่ชาปนบัวliuอีหอยเป็น Christmas Sunday อ๋อliuปนบัวหอบสู่ skiing rejoice and have hope อ๋อปนบัวมาลำทำliuปนบัวอยากเชงเวจูบัวเจ้าเยซูช่วยเสียยำน้อยแต่liuนั่นนี่ให้เจียวเสร็จปามเมียนี่ตาหล่อบัวนี่มันปุ๋งกวางอย่างเต้านี่ให้แต่เท้านะเซเป็นสกิห้างหุ่งเนาะมันบ่านี่กินแต่เราว่านี่เนี่ยองค์ถ่ายเสียเต้าไหนห้างบัวปามเมียนเนาะห้างเรานับปนบัวปุ่งดอปนบัวมาลำทำปนบัวเสียตุกองเราว่าทิ้งหุ่งนี่ตาไหนน่ะนิ่งกวางบัวอ๋อliuนะเราว่าบัวนี้บัวให้ห้างเราโจในไฟออกห้างก้องบัวน่ะห้างต่อเสียตอนนี่น่ะนี่เมียงวายเมียนนี่จุ้งเสียนทิ้งหุ่งนี่จุ้งป่าเนี่ยจุ้งป่าหายทิ้งหุ่งเหี่ยวนี่ God's calling หรือว่าเหี่ยวบัวมาเสียนฟิล์มเหี่ยวบัวห้ำนี่น่ะบัวแหลงก้ามตุ้ดโจในไฟออกอีสานบัวเสียนทิ้งหุ่งใต้มาเจียจุนบัวหายสิงลิงสกงยังเบียเหี่ยวเหี่ยวเท้าบัวน่ะบัวสเก่งมาเสียนฟิล์มในไฟบัวสเก่งเอเจนต์ทิ้งหุ่งบัวโจในไฟอ๋อบัวเต่านะมันฟินห้างออกบัวมาเตะเสียนตาเล่ามาเตะโคเสียนไฟมาเตะแก้เสียนมันบาดสก้องบัวไม้น้ำฉางเนาะบัวปงตุหลางไงไฟอ๋อปงตุหลางมีเถาเตะอีตาจางก้องว่าปงตุหลางเถาก้องบัวหายทิ้งหูห้าน้อยเหวในไฟบัวไม้เสียนฟิล์ม Do we have the kind of faith that Rahab has? Are we willing to do what God is calling us to do? หรือปนบัวเสียตัวไหนอ๋อก้องบัวให้โจตัวฐานไหนเนาะทิ้งหูนี่สูงกว่าบัวทิ้งหูนี่ตาไหนเวบัวมันบอกเป็นยี่ป่วนบัวสุดซิบนี่อ๋อทิ้งหูปุ่นเนี่ยจีเนี่ยลงหาปุ่นบัวสุดซิบ God gave us the greatest gift but we have our action we need to accept หรือปุ่นบัวเสียตัวก็บัวสุดซิบอ๋อนั่นเต้าเรแฮบนะนี่มาเสียนฟิล์ม The Bible talks about Rahab having faith, obeying the spies, obeying God, their instruction. ในบัวกองบัวนินสก็ไม่ออกเจียวเนาะไอ้ฮิตเตดูว่าไม่ซ้อนติวดูว่าห่างซีแต่ปุ่งอันเช่นไม่เยนะดูว่าวินโดว์มันน่าเปี้ยวนะหรือไม่เยบัวไม่ห้ามปล่อยตัดต่อยจุ้งยิ่งหนักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนั่นนี่ฮะน้องก็นี่ก็ดูว่าตรงเตะอีต่อสปายส์นั่นมีหรือนั่นนี่บัวเรฮับดูว่าจอมติวห่างซีแต่อันจะกันอย่างในวินโดว์หรือว่าในห้องต่อยสู้ยิ่งหนักกันอยู่หรือฮิตเตยบัวตัดฐานะน่ะเป็นตุ้เจียวนี่สิบช่วยเนี่ยหวังเอจะน่ะหวังหรือว่านี่ตุ้เจียวเราปนบัวเสียตู้ดูว่าทิ้งหุงบัวจิบเยซูตายยังจะจางจ่าgiáo biết chuối na bữa tu dầu mía bữa tu chim mía hang Rahab đồว่าchim lạnh mỏng tệ quả nó này trên nát sổ này sổ tu dầu đồว่าbuồn tức là khu ở đều thiên hùng cái lồng hàng cuốn con hắn nhom chẳng ở bữa mảng tại phải nhom chẳng ở tao cam bữa phải Joseph bữa chỉ tại bữa phải Rahab bữa in all situations God is good God is saving us because if we believe if we have faith and we're willing to do what He tells us God will save us in all the situation that we're in God's amazing grace will cure all our situation, regardless of where we're at. Pun bua nzu za he, pun bua nzu to na nzu zao. Nếu bua kín, đâu mà chỉ dùng là bua hai, bua tòng, bua hoài, bua đâu yếm khâu hai như tòng, mà thì hôn thì ta dầu bua. Tòng, tiêu hàng sĩ này, hay yếm bua Hebrew như hòa, yếm Hebrew như hòa này, này hiểu đâu thích hòa. Châu hòa đóดูว่าเนื้อแปะแต่เป็นก็เริ่มมาลำทำหรือนะเป็นซิมโบเป็นบัวหรือเป็นบัวมาลำท
liệu bún bún mà làm hám thảo về chủ Giêsu nhé đâu với con bèn Giêsu nhé phong tỏi với hải tài cũng con đồng hải thiên hùng hải thiếu dành tài bên đâu với chúng hải lồng tề miền bên Giêsu nhé ông thái liệu nó bua chủ mạng quạt thảo này liệu nó bua ya hải bên hắn tề miền nó Giêsu này hải ship bua hắn keng thảo đâu với tông chính đảng Israel bìa đâu với xuất đâu với chẳng chuẩn xuất Israel tập bu mình liệu mà tàu đâu với đâu bua tàu hỏa như miền Hà Ba Cụ tàu hỏa miền này có thảo này có nói xe chính đảng này đâu bua chỗ đề này có thảo cũng có mấy người còn nhỏ đèn mai đâu với biển xuất hay xuất biểu liệu mấy nhé ăn ngôn biểu ya đối loang ya mai ăn ngôn biểu liệu mấy nhé cái lán biểu đối yếm chuột hoài dành liệu mấy nhé đề đối gai dành liệu mai nhiêu liệu mấy nhé sang khu ya tài dành liệu đối cũng có ha nó bà bua họp chủ rejoice bua họp chủ đối ăn hay về chủ thiên hùng nên dấu bùa về chủ bùa mà làm thám yếm bùa trước thiên hùng liệu nó mà chia dùn cái số này có thảo bùa có chăn chăn năm trắng bùa chủ mà on lọ bùa chủ mà rejoice. The Bible teaches us to rejoice regardless of our situation. Rejoice always, because bùa xưa tôi có đâu cuốn con bùa bằng sự khâu và tàng pa ha con bùa xiên bùa siêu thiên hùng nó bùa tôi liệu tôi chuyện nhiều liệu hai bùa con chỉ tài nó bùa bằng sự xiên nhiều khâu và xem mười thiên hùng này hay thiếu tài gang tài bùa tôi lồng bùa tổ lồng liệu the suffering is only a presence is now but joy is the hope in the future bùa mai thiên hùng nó bùa bằng sự khâu tàng pa như này ha bà bùa mà ăn lọ về số bùa bùng hiếu yếm bùa siêu thiên hùng bùa mà làm thắm xét mũi bùa hai tôi chuyện nhiều ăn lọ nha liệu nó kinh số nhà hắn nó giả bùa này niệm phun bùa siết tôi có đầu hắn có bùa bằng số nhé bà bùa mai đâu lành sinh yên hiếu bùa siêu thiên hùng bùa bùng hiếu thiên hùng nó nên thiên hùng này hiếu tôi có bùa đâu hắn cũng có ha nó bùa hai chỉ tôi nằm chẳng mình con bùa mai này là nó bùa hai đót hiếu ta bùa chỉ mình nó bùn bùa nếu so the reason God give us or tells us to give thanks in every situation is because He knows that if we can give thanks in everything, then we can go through and anything. So the joy of the Lord is our strength. Regardless of the circumstances, what we're facing, God, the Bible teaches to give thanks and to be joyful. Liệu bố quang số như là ta pa ha bố mà on lọ như là gì liệu ấn năm Christmas bố ấn chạy khu mi mãi đâu presents phai đâu pun presents ha bảo pun bố chàng thảo sáu thảo bên nhé trình en sáu thảo bố tu nhé chàng thảo tông bố mai nhé quá. So this Christmas, don't just go out there and buy gifts, but remember, have a heart of gratitude. Because in order to be joyful, you have to be thankful for what you have. Bữa hàm on lò này, bữa chủ lãnh sinh thảo, bữa mai nhé. Mà chỉ như là bữa mai nhé, bà bữa chàng thà này, bữa bật thà này. Bữa khung bật thảo bữa tu nhé, bữa mai nhé ha. Còn bữa khung hà nó bật nó, bữa mai lãnh sinh hiểu. Bảo bữa bật thảo có tụng bữa hay nhiều bữa mai nhiều quá bữa lãnh sinh quá thì bữa chủ thiên hùng bữa bữa tai cái liệu nó hắn nó là bữa hai mai lãnh sinh hay nhau liệu nó lồng chiến nhé dùn Christmas này bữa chạy khủng mảng có ở tu ha bảo bữa chủ cha mảng khảo tu bữa chủ mai chứ nhé bữa lãnh sinh như phải và chỉ dùn bữa miền là cái cháo là hay nhiều bữa mai như là bữa lốm lãnh sinh liệu bữa cào liệu bữa khủng mảng máu tụng bữa keng đua tu tế quá ha liệu bữa so focus on what we don't have, then we cannot be grateful. We don't have a grateful heart. So pun bua siết tu skin lòng trên hả pun bua liều hang nhiều kỳ số con nó con được bua hay nhiều mai bà được bua lại có mai được bua on lọ
just like this message, these verse. Regardless of the situation, be joyful in God for our salvation. Liu Thiên Hu ni hai đó là chỉ cầu bùa ni hai cún bùa ni hai đó là protect bùa ở. So bún bùa kín, có bùa kín tu yên nhiều yếm bia mèng đó non Christmas đó ở. Bún bùa xiết tu đó là Thiên Hu tài yếm sẵn sàng trả về bùa ở. Nài skin tung nom in này bữa sau hai tu dầu nài skin lòng chiến hải. Nếu có bữa chiến tu này nó bún bùa ở. Nếu Giêsu nên tài này cũng có bia hóa tỏi bây giờ mèng bùa như còn đổ phải bây giờ ông thái chỉ tài vớt chỗ như là hải hoài mà như chuối bà hàng bữa quả nó Thiên Hu nên bùng đoạt bùa nếu nên hai kín bùa tôi tài lồng nếu hai trò bùaเป็นคู่เมียนเป็นแนะนำอยู่นั่นอีกครั้งเราว่าอีกครั้งกิ่งโซ่ลงหาเพื่อนจางเถานี่ก็ทิ้นหุ่งเลี่ยมไม่แรงในการยึดตอนจุ้งปูนนินไหวบัวจวงเมียนเสียแมงทั้งในนี่จ้อนี่ยึดตอนใช้ปูนบัวนี่มัดใจจ้อมันหมวยแปะใช้ปูนบัวไฟSince he did not spare his own son but gave him for us all, won't he also give us everything? Bùn bùa xí tôi con, nhìn giúp bùn nhớ tòn tại về bùa liều bùa em giao hệ thảo hắn nhu. Bùn bùa kinh bùn hiếu bùa xíu Thiên Hu, bia mèng nó bùa bọn cho hiếu là bùn rồi ra hệ thảo. Thiên Hu nên liều lấy bùa, nên sự cầu bùa, kinh lông hài. Giêsu xuất xảy tại dầu bùa. Thiên Hu bùn Giêsu chỉ nói bám kiến tại dầu bùa, liệu có bùa chip tu nái ta nó chiến nhiều yếm bia mèng nó bún rồi ra hệ thảo, có chấm là bùa kinh đồ bám số nó như bám kiến bùa mà chiến nhiều nhau hỏi cho bùa nó bún hâm thảo chiến nhiều ta nó bùa sẽ là cầm gì, bảo hỏi bùn bùa chẳng thảo nái, hỏi bùn bùa yên hỏi Giêsu xuất世yên hỏi bùn bùa tu là khu thảo nái Thiên Huนี่ปุ่นนี่ตอนใต้เวยบัวหรือบัวชิบตัวได้เลยเราบุญสุกำเจียเยซูนี่ฮะเนาะเยซูนี่แต่ฐานะน่ะนี่จะแต่พ่อบัวก็โอ้แม่แม่เขาหายเวยหลายนายเวยหลายเว้ย so when Jesus came into this world into our lives he didn't come explaining all the problems in our life and all the suffering he can, but it doesn't make a difference. Mà chỉ dùng là bùa hay đâu hả con, ý chỉ tại ý tôi con thảo bùa mà như muốn bùa mình thảo địa sai quá, thìพ่อmình bùa con ô bùa lái này bùa lái quá, liệu bùa biển hiếu mình, bảo bùa tại hải muốn nhé, it doesn't make us feel better. So, but what Jesus did is the best. Hả nó, Giêsu nên ta nói là nên sẽ không ta thảo พ่อ mình bùa con mẹ mẹ khâu bùa lái này bùa lái quá. Bà bố quả nín, bố xiết tôi nín ta thả nái nà, nhiều nà, nín chung tôi phán chế, bố mà nín ông thái nghe nà chế nhiều nín chung tôi phán chế. Hà nói nà, bố hiếu tôi con nín biển hiếu thảo bia môn, nín biển hiếu thảo bia mèng. So we understand when Jesus can relate to us from his family tree. Everything that we face in society, in our life, Jesus' family tree has already experienced. So he can relate to us. He doesn't need to explain all the suffering to us because we see in Jesus' life and his family tree that he can relate to us. So that's a good thing. Now, when bùa kinh, đồ mà làm tham nín chủ พ่อ mình thảo, đồ bùa tỏng nghe, và bún chủ พ่อ mình thảo bia mèng. Bảo bùa xiết tôi có, hắn bùa lồng ra mạng, để ông thái này, nếu bùa tôi chỉ tại chia nhiều miền này nó bữa xưa tôi có Giêsu này biển hiếu thảo bùa nhé về chủ bữa quạt đâu hắn nhiều miền nè tu đâu yếm nói Giêsu như ông thái này liền nó bùa cái sản bùa quang chủ như chia nhiều nè đâu tham tài Giêsu biển hiếu nhé Giêsu này tu phản chia về chủ này em phán tỏi chia tàu ông tài tu phản chia này
hàng nọ này buồn bùa ship tu Giêsu nhà en Giêsu nhà on lò Giêsu nhà đâu khu phiền ta liều nó bùa chỗ hàng nó chỗ. So what's next for us? We accept Jesus into our lives, and then we're saved. What do we do? Buồn bùa xia tôi con bùa chia dùn bùa ship thầy Giêsu nhà en tại bây giờ nó bám kê nó bùa chỗ chỗ nhau. Tu nhận cáo tu hốp cáo lấy chân nhiều chuối chân tải phải bên này họ. So if we receive God's blessing, is that it to our life here on earth? Are we just waiting to go to heaven to die? No, right? So Jesus, before he goes to heaven, he gives us instruction to go spread the gospel, to preach, right? To those who haven't heard. Giêsu tôn nín dùn thiên tông chỉ hồ ní phái vào tại bên bùa mình dùn chiếu như khu phiền nó. So chỉ tại vấn lao nếu chỉ chia là hải nó radio station in NPR. It was a program about suffering. You know, I didn't even know this, but do you guys realize that there's countries in Africa right now that's starving? So I didn't even think about that. And here we are, you know, in our society. Even today, we have so much food. Like we have food bank program here. Buồn hỏi đâu nằm là bài bữa tu là hàng lồng có tu nhà nó. Bữa qua nhớ thảo cần tàu như phải. Chỉ tại với tu hải mà nó radio station có thảo Africa tập buông này. Nhưng tôi biểu tu đâu bữa bên hàng tôi biểu chỗ có tập buông gai dành. I want to show you guys some pictures. So see you know. So these three countries right now, for example, in Ethiopia, 4 million livestock have died because of drought. And then 2.7 million live in drought-affected areas. And then we see in Kenya, very similar, and Somalia is the worst. Liều này, đau gai có nó sẽ khu tài dành, doáng chuột, liều phải chuối đối tôi cao nhận. Đau gai ta hăng nó. Yêu ai buôn bùa bản này, yêu ai buôn bùa chẳng thảo Giêsu thì hôn hai lồng buôn bùa ship tu tai liều bùa mai food hai lồng nó tập bung buôn bùa chẳng thảo can nom tập bung nói xây giờ nom nhiều chế buôn bùa bản hảo mà tế bùa trốn thảo bùa miếng thảo bùa trốn nó cần phiền chán bùa hai thèn bùa miên yếm bùaจะล้าวtập bung phải thèn cần tàu giờ nói tu nhá bảo ai buôn bùa hám thảo bùa tu lồngเวลาบùa ship thì hôn tu diều bùa linh quân tu diều mía bùa yên non tập bung bùa tu lồng buôn bùa chẳng thảo cần tàu mà cái nó tập bung nó để nói gai bữa chỉ tài na bữa bọt bữa na xia đồ tiếp dụng tham có liệu bữa bọt na tiếp dụng tham có bữa đồ bữa chung yếu bữa đồ bữa mà nó chỉ nó tập trung này đồ bữa gai dành bữa mà cái đồ bữa chơi bữa lô bọt na muốn chẳng thôi ít ra na say this is current this is not it's down bùa giờ nó tập trung nó đã lồng lên nó bùa đã hại khâu à, cái liệu bây giờ là hà này nhận gì nó đo một quảng nó bùa này đúng tôi cảm nhận nó, này ở bên bùa chẳng thà này. So this Christmas, as we receive God's gift, and we're so well off in this country, are we thinking about others? Cái này vừa sang khu tài. 4 million nhỏ, cái sao ta nói about 7 million sang khu là tài dành, gai ta mai wong hộp, tài ta hắn nọ. Đấy, nếu mà phải chuyên danh cái là hàng nhận, bữa lành pun, bữa lành thỉnh phải. So I know a lot of you, like the younger generation, there's ways for you to help, and ways for you to contribute. Buôn bùa luôn tế ban bùa hai mình thành bùa nhỏ. There's a lot of organization that
are supporting this effort and for you to think about. This Christmas, I hope you, if not anything, take away from all the gifts that you receive from God, that you will do the same for others. That's what God is asking us to do. Sẽ buồn buồn tức lộn hả? Liền nào buồn tức là khu thảo, tức là khu thảo cần tàu. Only Jesus would come here and sacrifice himself for us. Buồn như chàng thảo, buồn ba miền nắng hai dầu thảo này họ, buồn cũng dầu để ba ha. Lại chính hùng buồn như đó Friday với tới đại chuẩn, thằng này ta liệu airport trong quân rồi mấy bà. Nếu mông, nếu coi tại mông ha, liền này tới gì, với biển ta, bữa hết tới nhà Friday với biển có, ta hay mình hài, có gì thằng này ta, còn hoang tỏi, mà ta lại mình tỏi vậy, nhưng sự tỏi có, nếu lại tí niệm mình tỏi vậy nó, she put that on Facebook, she's not risking her life to pick me up. I was saying, thank God, I flew back home on Friday when everything was icy, and the airport was closed. They just opened it up 2 hours right before I landed. And so after I land, I called my family to go pick me up. Nobody's willing to take the risk because they couldn't get out there, the house, the hill. It's too slippery. And my wife purposely said, on Facebook, I'm not risking my life to go pick you up. So if you're train zone, be light rail zone, come on, my light rail now. Zone ta, phone cái suitcase pháo chia nè, pháo tháo, you will be out chia thế nè, đó. Mất tòn nhau á, làm thảo theo á, mất tòn nhau á. So you just phone suitcase anh chú liệu, you phá mình nè, ta biển ta slide it down, liền phá dùn, ta slide thế, chỉ còn xa rồi bóng chiều hát lồng phá. So I had to make my way home. I took the light rail, and then I pushed my suitcase. We live about 4 or 5 blocks from the light rail station. So I walked up, but there was a hill. So I had a challenging time going up that hill, but I eventually made it home. My point is, we humans, regardless, even if it's our family, we're not willing to sacrifice and die for somebody like Jesus. So, pun bua siết con thì hùng yên ham nè, đồ hai lồng pun bua, nào pun bún tức là khu thần ái. Nào pun bua siết tu so nãy say lồng hai bua hợp chủ mai nào nhìn yếm nãy bua đó mai miền cho con khâu cho là hàng khâu, đó bua tại hồ, nãy bua ăn hết nhé bua hợp chủ chọn kiến ăn hết nhé nóm chẳng đó, bảo pun buồn tức là khu thảo tổ cái nào nó thế. So I want us to enjoy today's festivity, to enjoy our company, our food. But I also want us to remember this is not it. There's more. There's more for us to do and for us to remember what God asks us to go do. Mình chuẩn chiếu cái cú phiền hình ham buồn căn tàu. Tỏ thiền hùng Giêsu nhiên ham mình than buồn căn tàu. Bữa sụt chip đàng, con bữa chip tức là nó bữa star mai mình than buồn căn tàu, con bữa chip tức nó bữa hai than buồn căn tàu. Liệu đâuว่าอีจานแอนโทรละกวยฟ้าตาแอนเปาติจุงเปาติจุงหรือน้องอาทิตย์ตั้งว่ามา announcement หรือบุตรมากวนหรือđâuว่าโทรมัวแอนหลงเต้นหน่อยSo my wife will come up here. She has one more song to sing, and then after that we'll have the announcement and we'll close. So just be patient. We got good food waiting for us. So lành chi bơi nhiệt xuống, thôi thì không dễ phụ. Chú chế miền lơ hồ là khô nhở, vậy hay yuộc coi tập khoe đấy mình đâu on hiếu next year bùa kịp bang mình bùa bền chứ nó xem chú miền lơ hồ này nhé liệu nó chạy nhận hàng bùa tiêm nón bản hai hình liệu nó như bỏ chí nó kịp bang hết ta chú rồi miền lơ hồ rồi như hai bỏ với xe hai đôi kịp bang này bùa kính chú nha là hiếu tụi con thì hùng chế bùa taเป็นmiền lĩnh chế cũng bùa phải nhóc quan và bùa miền nào liệu nó bữa cam bữa mày bữa nhẹ unique nhìn lúc nhẹ nhả là nó bún hộp tụi mình copy chán chút chán như vậy every year bữa thiếu chứ mày đã phía tây làng mày nữa là hồ ta chút là thì hôm nay đi chơi tại muộn như chia phía lùng đĩa hang sạch siêu quang dành này lùng đĩa
liu ya dùng mai ya dùng như này bữa tàu nhá là nó bữa chủ bữa hi tum pa chiết tu này nó bữa những game bữa can như phì nó bữa chủ nhá nó liu na cả hạ lai xe bảo tiêu dùng ở na bữa đồng chính hắn ta là bảo nhé nó phải can xe dẫn bảo chỉ yên nai ở liu nó chào chiến ở bữa xe xuất thái như dùng ở chào chiến bảo chào chiến làว่าเชงเจียวเทียมกิซินโอ้ยจุ 情tình buồn lung lê giang hai chiếu muôn muôn nôm chẳng hồ xê chiếu chiếu tai chua xê lao hai bàm kiên chui buông com dèng nai lung đi liu chiếu chu đi chua xê mua tu diệu chia tôi nhẹ nàn khâu chui phun phát chủ đam siêu chiều chua xe bùng gối mai làm năm chồng bị mất tôi một bùng hốt tiền tàu sorry một bùng hoa music hotel ยังให้หมวงหายอ๋อกันจีก้อนโจโทษวีอ๋อผู้เป่าจงได้มิวสิกนะจุดเท่าจะมันยัง energy me together 情tình muôn lung lê giang hai chiếu muôn muôn nôm giang hồ xe chiếu chiếu tai chua xì lao hai bàm kiên chui buông com dèng nai lung đi chiếu chiếu chia chua xe ye mua tôi nhẹ nàn khâu chui phun phá dù đam siêu chiếu cuối chưa dùng gọi mai làm âm mình úa tôi ô gọi chia bài chênh chiếu bùa hồng hai trái brightly shining. It is the night of our dear Savior birth. Long live the world in sin and error pining till He appeared and the soul felt its worth. Thrill of hope, the very world rejoices. Yonder breaks new glorious morn. For
แป้งโอจริงจริงแป้งโอนเย่จุงเสียเยี่ยมเจ้าเจ้าตายไม่ว่าเองเจ้านานจริงเจ้าเจ้ายาสดเจลมจอยตายเป่าเชงจงกองเท้าเจ้าเจียวเอ็นไทยนินยาไปเชงเยซูกีตูโอ้ยกวยยีไปเชงปูโหให้ยจังเกียมอนแปงฟีเย่เจียวเย่ตายยังไงคอยเจ้าปูนเมียนหายมีเท่าทิ้งโตเจ๋งหยิบแล้วเหรอเท่าช่วยโอ้เฟียตายเลยเย่อดอมจะทิ้วหรือเนี่ยอาตมาเฟียหรือว่าบ่เปลี่ยนแล้วเซ็งที่นู่นโทษที่นู่นบวชตุ๊ดจิ๊บเซ็งยำยุ่งอีดอมเนี่ยเดือบป่าจงหลังเจ๊จงบุญเนี่ยโตหลังจริงเปล่าผู้บัวหายถาที่นู่นโตอย่าคู่เฟียนผู้บัวไทยเจ้าอย่าจงอย่าเองต่อจงกวนเองป่าเจนหลังเจ๊ฟง special dedication ผู้บัวจังเท้าที่นู่นเองหลังจริงที่นู่นคุณบุญเนี่ยกองปอลำเตจียงเจ้าบัวบุญเนี่ยมาแต่จนปวาเลยเนาะทุกบัวลงแต่น้อยเร็วแต่ว่าทบปบหิวดังแต่ว่านายเซเป็นยามนายไม่กวดปุ่งเนี่ย National Couples Retreat ตรงว่าจินดังซ้ำยังแต่เร็วเนื้อบัวเป็นกงเมียนเนื้อบัวปุ่นเฟียนสไตล์บัวถ่ายอยู่ตรงกลางบัวอ่อยปุ่นเนื้อบัวหิวดังเนื้อบัวอ่อยไม้ฐานายมันก็จะหัวเรายังป่ะเนื้อบัวอ่อยเป็นกงเมียนเนื้อว่าหิวดังเลยนะเนื้อบัวให้จองตองบัวมิงคอยนำวิ่งนั้นทบปุ่นเป้าหิวโอเนื้อจังหัวยามนายหา20หลวมันร้อย28อีที23นายยังไม่ได้แมทฟอร์ดออริกอนมันป่านเนื้อบัวปุ่นเสียงดังบัวหิวดังบัวจนเนื้อบัวหิวตู้บัวจะเต้าให้มิงแล้วนะเนื้อบัวให้จองโฮเทลบัวเนื้อบัวหิวดังโอเดี๋ยวจะได้ซานบัวกองโทตรงว่าเบนมาป่วนแทงเจนเบนยันฮบแต่ว่ามิงปุ่นยันฮบมุแต่ท่มอีจันสวดตัวนาโอเร็วฮิตุก็มีมัวน้ำลีปลายบัวไม้ฟองห่อมาแจงเปลี่ยนมาเจ็บปนแปะมันป่าหางตองโทษปุ่นฉางบุจุปังต่อยตรงว่ามาเหี้ยวน้ำเท้าที่หูยกงไปฮิตุกองมาบุญเจ็บปนแปะมาบุญแจงเปลี่ยนกองฟิล์มอย่างมีแทงที่หูยกงมันป่าน่าเสเป็นอย่างน้ำฉางตรงมาบัวเสียมาฉางไปสวนตาปุ่นป่าน่าเป็นน้ำฉางห้างหางตองเหยียดจุนเนี่ยฟองห่อเลยนะปุ่นช่างบัวโอช่างเท้าห้าจังเชื่อห้าจังเป้ากองบัวปวดบัวเยี่ยมนายคุยเยี่ยมคุยยันบัวมีหิ้วไปเยี่ยจะปวดปั๊บปูน้ำฟังแต่ว่าจันทร์ฟ้าจังกระเสียบ้วงสุดแต่จันทร์เท้าอีกันแกงหายเขาเรียนหายอีกันเนี่ยเลยนะบัวจันทร์เท้าทิ้งยกกงบัวเราทบปุ่นช่างบัวจงหันตรงว่ามาช่างจะตายจังหางบัวมาช่างฟองห่อแต่อีหัวปุ่นช่างบัวเป็น year end giving โอหรือจันปุ่นเตี้ยฝาตายก้อนเท้าตรงว่าบัวไอ้มานอมฟองห่อปุ่นเท้าตรงจันทร์ข้าจันตรงจิตใจบัวตุ๊บปูบัวจูปังหิ้วซ้ำจนแย้มไปอีห้อยเตี้ยในฝาตายอันก้อนเท้าปูบัวที่หิ้วโออาศัยดูว่าก้อนเท้าแต่ปูนบัวจูปังต่อยจูงลำจอยตัวหิวจางเท้าบัวตุคุยเยี่ยมคุยยันบุจางเท้าตัวงอแต่ว่าน่าจางว่าเป้าจิ๋วเชิดแอฟริกาจันในบัวตะปูงหานในบัวงอเขามากกันในจวงป่าอีจันบุก้อมเต่านาเซเกียนอาคา
จันทค่าชาวบัวเสียนทิ้นหูเมียนในบัวเวเสียนทิ้นหูตายจุเขาปวงจุกิ่งปอในบัวบุกองกีตาเล่าอ่ะนาโต้อีปัวหยางลุงเดียในบัวเสียวเขาเวยิสูเนบัวในบัวเจ้าทิ้นหูเนกงเสียนตายหลังจากเมียนหมังเกียในบัวปัวป่วนเสียนทิ้นหูตายในบัวเนหลังเจียวปวดมาเฮในบัวเวในบัวเสียนทิ้นหูหรือนาจ้อนในบัวจุนเชิดมีเยาวดาวลิงควางลิงเลี้ยงแต่ว่าดาวลมควางเยี่ยมโตว่าลิวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าบัวเยซูเมียนชาวหุ่งใจแทงแต่เงี้ยเดี๋ยวว่าช้างแต่ต่อเดี๋ยวมีซื้อเหยียกันน้ำต่อมาเยี่ยมเหยียดหางเล่งไปออกป้าเกาหิ้วเนี่ยเหยียดหางเล่งเนี่ยต่อมไปดูก้อนส่วนหน้าส่วนหอยเดี๋ยวบัวแหลงปุ่นส่วนหน้าส่วนใต้เยี่ยมเจ้าเนาะเดี๋ยวบัวจะหน้าแองเจี๊ยอยู่ส่วนเดี๋ยวบัวส่วนหอยเดี๋ยวบัวหนุ่มเยี่ยมมาจุนเนาะเดี๋ยวบัวมาบัวเสียนทินหูเมียนจันเยี่ยมเวียงจันตอนเดี๋ยวบัวซื้ออยู่วิเยี่ยมเจียนเดี๋ยวบัวไม่ให้ทุกส่วนนะเดี๋ยวนักเสียนำทาน้ำทาเนี่ยอาคาจันบัวตรงเหี้ยก็อยู่เมียนอย่าแต่เดี๋ยวว่าจิมหมั่งเช่นเนี่ยเถงเตเนี่ยเหลี่ยมจุนเดี๋ยวบัวมีเยี่ยมเบี้ยเวียงจันน่ะเดี๋ยวบัวไม่เปียวฮันนอน่าเสียดว่าลงเชียงบัวปูนตายออกอยู่เมียนตรงเหี้ยก่อนบัวก่อนบัวปูนตายโทจุปังนอมบัวอยู่เมียนตรงเหี้ยก่อนจุปังเขาเรียนแต่จันเขาเรียนแต่จันในบัวมันเจเข้าเวในบัวกันในบัวเข้าเวทินหุงบัวใหญ่เฮโตก้องเวทินหุงเนี่ยบัวจุเสียวเข้านะทินหุงออกใส่ฟูปูนฮันนอนบัวอยากเป็นทินหุงในน้ำเหนียวบัวชาเนี่ยบัวอยากชอทินหุงจ่วงน้ำซีนฮันนอนดูว่าในบัวเขาบัวตู้เย็นเยียวบัวอยากจุเขาเรียนในบัวบัวตัวหลักโคทินหุงเนี่ยเอ็นฮันนออีน้อยโทบัวจิปังต่อยปีเหี้ยวเท่าเขาเรียนเนี่ยเจ้าบัวอยากหาจังแต่ว่าเนี่ยไว้กองนอบัวเหยียดหางบัวอยากลุดตองทินหุงแทงบัวมาแปลงเนี่ยตองหางบัวแรงจริงทินหุงช้ำไห้เดี๋ยวอีน้อยบัวอยากจุดแรงจริงทินหุงปุ่นบัวมาหยาดมาฮบบัวจังทอมแต่บัวป่วนจันเจมาเจียมเหลือเต่าแปรห้องต่อยช้ำเนี่ยเดี๋ยวบัวเข้าเนี่ยเดี๋ยวบัวช่วยเจนบัวแทงทั้งหล่อเดี๋ยวน้องจะโหนะนอนออกกันแซงจุนเปี้ยนเกี่ยมันบุญยักจะแมนเดี๋ยวบัวเยี่ยมมันบุญยักเหี้ยวบัวทำดูเนี่ยเท่าเขาเรียนกันเต่าไอ้เจ้าว่าเยี่ยมให้เดี๋ยวหน้านอบัวให้เหมือนให้มีเท่าเหี้ยวเยี่ยมให้มีเท่าเหี้ยวมันป่าบัวฮิตตัวบัวเป็นที่นุ่งอย่างฝิช่วยที่นุ่งเหี่ยวบัวลานทำลานบัวจังทนายฮันนอบัวตะเกาเตะด่างเจ้าไอ้บัวแหลงจริงให้เจ้าลงให้เจ้าแม่เขาเรียนอีบัวลุงเดียเมียน